Ale clear to si violet to na hian hei ultraviolet space station Aizawl la kan om neka heti lai hi hei kan mong hian ultraviolet bike ho aron thleng to a wena ka khal chin do na a chunga kan lut chin lo ang kan lo la ko zoi zoi nga tilai hi F47 ka oma tilai hian chuanin hei electric bike kan ti ho khan ta chuan he tilai hianin F77 tho super street ka om ta om zia chuanin hei hi handlebar niam chi chuan hei hi handlebar sang chi khan ta ni chuan he tilai hianin ultraviolet bike tho X47 ka om ta hei hi khal hadam chi mo handlebar te sang chi wena chuan tilaya X47 desert wing mi ang ni kan kal chin ang an showroom thar turin hong trep chuan he tilai pen lom nuwa la hei recon le standard version yo ma recon le standard version nakin akan kal chin ta pon sai chawda ni electric bike Aizawl ron chen ta tilai hian kan en lok ang dashcam dual channel ABS traction control park assist hill hold nia chuanin 323 km tlan thei ni ta 40.2 HP 30 kilowatt chuan 610 Nm rear wheel torque hei hi ultraviolet X47 ania chu hei hi recon version zo ka battery sang zo khane kan khal chin ang kan kal phot ang electric bike kal ve chin ang hei hi masabera chuan clutch kan ban ngal ringwa ta clutch nei lawa electric ani wangin start down chuan hei ona chuan brake me hei me khan dan nong chi ringi lo mo chuan hei gear lever om lo brake clutch lever om lo boka tlem chuan amak deu khal than lo chuan mo chin potang glai ta oma to na hian combat ballistic haze chakbera kal chin potang gear kan pir ngal don ti ti melom la vak vak ve me an tung sari ga thi a kil na het vak lo beng cheng do lak mai the lo se thiam lok mai ta ne tuna ka khal hi recon version ani recon hi anin battery lian zo ka manga lom zia chuan kilometer tlan thei zat kha tamta man mani claim dana chuan 323 km sakal atan theya ami fully charging chuan standard version ka omle ta standard version kha battery niam se ta tlom set boka chu kilometer zani borvel tan thei in an claim company lampang hian tan thui thei khop mai electric anga chuan vai khat charging chu hei aman he hemi recon version hi ato seta nuai nga borvel ani dona price in la siang thei lawa chan chu ti fel lo la oma engamo aman to dik tak hi la hriat thei lawa borvel chau kha hriat theya chuan standard version khami X47 bi ka hi ne o ka soi F77 te pokha oma voina kan khal hi X47 ani wangin hemi bi ki kan soyang chuanin amana hi aniam zok standard version kha nuai thum le nuai thum atanga nuai li chhovel ani tura ngai la chuan hemi recon version hi nuai nga chhovel ani le don ta man hi to veng ran khom maya masla performance te tang kana te ngai to le pedro kan save za tur ta ngai to chuanin khatrang kha chuanin hei ro siam thiam dan kha lo nei ve mai tur aniang amo chuan hei ta hian screen om boka hnung le ma hian camera om ve ve chu radar function theya camera om boka chu man thei tur ania ma se ama hi tinga ka soyang setup ala kim chi lo wangin a function tur ang kha la function thei chi lo ni tia kan lo se ton ni
mà hian USD fork 41mm manga nung hi chu suspension panga yang chi kha anita adjustable mo front suspension hi chuan a ke hi nung le ma 17 inch ve manga he ama hi khan sang e tu ta lian rowa adventure bike ani chi chong lo ni o khal hadam tur siam mo a kilometer range te pongai to la zathum le somni le pathum ve la nia chu ti lu tuka adventure ang lu tuka han treat chi kha chu ni lo wa ma se hei ko chung po hadam takin nuam sa taka khal thei tur tlan chak deuh tu po an tlan deuh fo theina tur ang chi kha anita a chuan a power a hi 40.2 HP antia horsepower sang reuh khop mai a chak thakop mai nakina kong chhovela kan test don ni kong thavak lo po tlan ni la ti thei viau tur mo kong tha po tlan thei viau tur han zin nan po hianin a full charge chuanin a thleng la thei viau don tlat thei tuna po hian range hi 92% battery lo oma combat mode a oma range a hian kilometer za somret pari atlan thei hetila hian hei lean angle te po lang thei a chuan speed o cheng takin lang thei a chuan tire pressure monitor system mo TPSM om boka chuan ta hian kal tlan chung hianin thlak them o thlak thei lo ni hi combat mode a oma ballistic a kan dang ballistic hi chak bera chuan traction control level thum a oma region braking kha level kwa thleng ning ka ria om boka set thei ta mo tlan chakin engine brake angin na thok theya chu chuanin a battery kha recharge pa bok ta bike ka kan kong corner kan lu dona kan kual dona kan down shift a engine brake kan mang deuh lek kan region kha ron thok anga chuan khami pa khan battery in charge tel bok don tina ni chu ka sai fia mo tilai lok lain ka ding anga chuan a riding mode ka thlak lokang ballistic hei range po za somrok pakua aran chatlanga a chak sotanga kilometer range ar niam sot bok ton ta chak to takani her zeu chon kan phinga vok mai lo hei petrol engine te angin hemi rpm hei chumi za ta power pe chuak he ta sang do le ka power pe chuak an chi khani ta chi lo wa her angang khan battery khan in ron choi ngal ta pawangin khami ma maximum power ka pe chuak ma emema a torque po hi 90 something vel ni torque ngo nm 90 something nm torque vel ni ta sang khop mai a then ka chira pe chon 100 nm torque te intia torque chu sang thave khop mai mi phi vok mai chak khop mai do na kong tha ulaka kan tile thinang phi ha zot me lo thar ang do le khanin hemi amo ta hi battery tlem le tam hianin tlemin dang lam ve amo chak nang mai suspension hi anem pera oma so deuh zan ni tlan chak don chuan hei a khong hret thi ano mai thei a ri si lova tlema film kur tu ngai don ni ri ring vok lo ma come on ta tak hian engine brake a om lo chuanin khami region kala thok si lowa temin brake man na sat lek ngai corner vela temin brake man na sat ngai thiam ve lek chungai don ni ti vel chu a hol chho chak khop mai a tuna hian a chak bera ka oma ballistic mode ma chuan a mode hi kan test le don ne kan chukuna kan let thaleng ballistic oma glide a chak lo ber hin tlan le sinang
glide thiên cái lán sầu chín ông ta hiền chắc đón lâu thì chú sẽ xa rèn mà sẽ test về chấm mỏ ở đây in sao ta cái này 40, 50 đã bốc cái trọc 52, 56, 60, 60 về bao cái thế đón lâu này thì cái hiền glide ta cho nó chắc lâu vậy mà cái cuốn xả lên á ta hiện nên còn biết ta cái đảng chắc biết được tu lại hồ mà riding mode chỉ thu mình này à lại hồ là cái đảng nghe anh lên à cái chỗ đó nó đóng về ta glide lệ combat po hi in thao le mai a power zu electric scooter hi kan shelar view to bike hi hei kan vai khat mo na tur ani don ta tilaya le chu me thein mo an hong tre pa showroom hi launch novel pon nei tre panga chu chu du tan chuan in lower bel chiang ve chin don ne o ta hian combat in tlan veng o combat po hi chok view mai gear thak ka tum le lek lek thin đóng lắm ta vắt mấy còn bé tạo cho anh chọc liên tục thôi to MT15 lại phải lắm 90 plus all some day nó cả lán thấy rất chuẩn ballistic cả lán lại chín năng ballistic cả mà ballistic cả phải cho nên chọc ta cái này full potential in tlan lo sim ta motor tam bok nen combat ta kha 91 vela kai mana chak ta ve suspension hi thara ule le come on giá pakhat chu har lo te na kai thangal thei ni kha ta kha chuan chak hle mai a tilaman kol chawng a chuan tila hian in ama hi kan en kol thok tho don ne awa karan nei lawang chiang to lekin in modu takin a nung sari gat nget lo chu nge yom hle me ti a ti thin mel zo vek lo hill hold assist nei ka ti to kha kong chowa dinin a bek le mai lo motor angin ma chuan reverse om bok take reverse kha hei hetilai brake me a hetilai me yan reverse in off a brake ka metanga tilai ka metanga reverse in on hei reverse in a tol thei a chuan a disable na ka chu brake kan phetlenga hi ni le mai ta man kal le thei ta chuan hei hi Ultraviolette X47 chuni ta hi aspect sang zo ka battery lian zo khani ta aman po to zok shata battery hi ni mai ta dang lam na hei apian en hianin sang au mai a chuan adventure looks nei se adventure bike tia han class tur chi chu ni lo a mà sẽ là hạ đâm tắc à tùy tắc làm bùi thế na có chung về là bộ hạ đâm tắc làm bùi thế na tour ni ta thì mà te point camera oma hemi ta monitor oma chuan nunga hian camera om boka chuan ta sonin nung le ma mu thaya chuan radar system ni ta chuan hei tilai te pohian motor miang deuh lekin miron lepel donin ta hian signal engemaw aram pe thei ta hei hi ma sen la dis lane enable lawa engemaw ti fel lang ai wangin anung le ma 17 inch ve ni ta ama hian 110 by 70 17 inch manga chuan anunga hian 150 by 60 17 inch mang ta chuan tire hi hei block tread kan tiang chi kong chia kong tha all terrain tire ang chi mo ang kharon mang ta kong tha po grip a thavio don mai kong chia po grip chu thatho ang yom da na hian mo hei hian demo bike tur ni tlemin bal deuh lekan lo se thiam don ne hei ta hian rack om nga ta thileng mo ton theina tur mo chuan tilai hi charge na ni ta ten charge theia
chuan suspension hi adjustable kan ti to ka tilai a her theia chuan suspension adjust thei chuan a hnung hi a hnung sakar pawh hi hei preload adjust he nia hei thread type ang chi hetia du ang thlap a her thei ang chi kha thread mang chi kha ani ta ni visor pawh moi ro khomai dilai visor hi chuan light pawh LED light ania zaman zana an lot in min ko wa chu ka zukal china hei tho hinin ka khal chin zoi to headlight pawh hi to khal viawa ang vel khania he bike hi chang kang ro khom mai chuan on dan vel ta kan soi thim mila cha bi hara ei kill switch ang ve ta hian chuan ei rin start pa chuan tikhan in boot up zo chia hei kill switch panga yang khanita anun khan in ri nei lawa hei off na ni ta chuan on don chuan in hei brake me hemi start button hi tiam me tur ni ta tikhan hei ran ria in ready chia ta chuan in hemi riding mode thlang hi chu hei tilaya me hei le hi na mai ta ni glide ania combat chuan ballistic ani ta chuan menu vel hi tatang access turin ta chuan hei navigation te my trip settings controls documents bluetooth battery tpms tivel te lang ta tang hian control vek thei ta ni hei kal zer ta region kha in disable en tiang ro in disable ren lo region hi 9 thleng an ja sei ta ang ro contest tu ne na kina region in off tu na chuan tpms alu chinang hey front le rear tire pressure lang ta ni adi celsius thleng lang a front hi 29.4 a rear hi 49.7 na sang ve 4 nung chu a pressure sang ma ni kha tilai control tlang pui chu ani ta chuan hei lean angle sensor kha hei 667 vela lean chuan hei lang thei ta 8 4 11 chan on lo test na ani mai chu sana oma let zong in chuk thale patang khal than lo zon clutch me tum ma ol khop mai clutch ka zong le don trin chuan han din te wang nu khan in riding mode hi hei glide ta ron ta thale a in reset thin ni ka ring do leka ma se han off zoya on le ka zon in kamia last setting sa kan om mai off wang nu khan in amot niam bera hen ron le nga region hi ko select china region hi on chinang a full end da pop chinang hei a full chuan in hei throttle tha lo pon von lo pon chuk zong in tlan chak thei mang lo bike first gear dang vel niang hei a lir chak thei lo de hian battery in recharge te ta hei hi level 9 a oma sang vera ka da in phuri do lek chuan in tangkai view do na ma se ma ni chau chuan kong chu chuan tla a lir thei mang lo ni ding leila chuan region hi ta niam leng chan ve ve len da chinang half 4 a ka da en leang battery 85% ani engzat nge in recharge kan en anga ta tang hian titian throttle on mi alo in ka tlan to panga 85 oma tuna hian chuan bong kon kan thanin engzat nge a in recharge man kan en do ni hei a lir chak vak thei lo tuna in brake ka met mi alo nia ka rap lo boka 35 vel bakin ka lir lo 4 a po hian in a region hi le sang view mai 85% ama this brake hi 320 mm ani alien thakop mai brake po tha me chuan in ading thadu khop mai chu ama hi kilometer som pakwa chaw la tlana a in la berin lutuk lo mai ta brake hi thavio don hei adjustable ania step nga in adjust ya battery chu 86% a chaw to lo a in recharge vezel te khan hei 85 watt ka tlan chuk thla engzat nge charge man kan en don ni nakina hei demo ni right pa nga in la right pui te po ti thei tura ngai la a so sim chu nuam khop mai suspension hi ka khoi a tira omang topin khal chuak topa
a foot racing ma lu tuk lo wa oh hei signal ron pe zo kan hnunga min om khan side glass hen ron eng zo a chuan speedo hen tila hianin aron eng zo bok kan hnung kan bul hnaya sir lampang amin ome ti warning aron pe thakop mai 86 chuan kombeta daleng pangai glide khachu achak lo deuh ma plane area vela aman tlak deuh hlakanga heel hole thi atangkai don kam mai brake me ngai lo ding char the mo etuna po brake ka phet me lo ding char off thei bok heel hole thi du lo chuan China ka test na tang khan 1% vel chu in charge man ani kha mi le pel hin huam khop mai tuna po hian in kombeta omania chakbar dot tu vai ki kan da sa le to don anga model sang oma X47 ka khalai hinia chuan F77 boka chuan ta khan a battery lian chi le lian lo chi kha sang le vek ta recon version le standard version ka ta F77 zok kha chu hey sporty character nei he ta handlebar pon niam chi tlan bo tlan chak thei tur duan kha ni ta ha po kana kina chuan kan la khal ve thei tur angai la tuna chuan hei ka khal chak deuh ber wangin hei kan khal chuaka an showroom sa du tan chuan hei video le nula showroom a ka da phei dona no to ni Saringa chu thing le ari chu petrol a boi ve ngai to don lo mo tha don tu charge keu zel mai tur khani don ta ni pollution certificate ngai lo mo hei tilai ultraviolet ko yang ka dang chuan hei showroom a ka let le to ta hi bike sang chang chuan stock nual to hei ka khalang chi ho ka X47 tro ho ka hei recon ania recon lo chi he ta hi recon lo chi hei recon lo en lokang hei recon lo zo kan hiam standard version ania hei tilai hian GPS ang chi radar ang kaum lo ta seat nung lampang po dang lam ta abak chu engine inanga engine te me ang power chu inanga ni battery ka dang lam ka ti kamo hei F77 super street block kan ta ni hei handlebar sang chi mo chuan hei recon tho nia recon apon chinghi lo ma hei tlema recon pa ngai zo kan ta mo ta khan hemi camera le tilai GPS ang kaum ve lo ta chu recon na chuan hei sang ber ti na chu recon plus ti recon plus kha top model desert wing sang ber ne to ber bokang recon a hian a battery hi 10.3 kilowatt ania chuan standard a kha chuan in a battery kha 7.1 ania standard version ho ka chu mo niam set ta ti na chu chuan showroom in hong thei chepa ka soyang khan mizo car bazar bula khan an oma insurance te le kami finance lampang ten ti fel mek a TC vel an apply mek bokan apply chuan in an hong thei wat tur anga yang in pal leng lut ve theu ton ni du tan chuan in helmet te po thadeu deu nei hemi ultraviolet beacon ADV helmet te chuan sotelation full face helmet boka cheng du tan chuan in lova leng lut benga contact number te po nakin arin plan ron lo dang in lova contact don ni finance thu in lak thei dona hei scooter te le shock wave te po hi ala tur anga ya shock wave hi tom don khop mai to le ti khan video chu kan tu tok don anga servicing hi tilai mun hi ni ngal ta an hong chet toy lo va dor ve theu don ni a thadon khop mai he video te lo en tu lang sok ten chunga kan lom le mai kan bye bye